Hei hi akas fani aizolani chanchin thar chhir tu silian sang puya. Environment, Forest and Climate Change Minister Pulhan sangan mizo thalai te infiamna man son theinan bana kai hnoya infiamna konga masona tur sang tan sum daniati. Kumin thanga chungin India ram mun dang le rampo na tanga Mizoram lo zin mi sin ko chuang an to a khojin sing a hinrel manga Mizoram rondot an tamber. Prime Minister Narendra Modi chuan exam dan kalpung siam thatur high level task force din ni thu puang Glasgow ko puya Commonwealth Games sansom ni program me ka me chiri choichak mirabai chanu chuan India tan gold medal masaber min khanala Environment, Forest and Climate Change Department changtu Minister Pulhan sangan mizo thalai te infiamna ma an son theinan sarkar in thito patswati a bana kai hnoya infiamna konga mason na tur sang tan sum da ani ati MSSC Wrestling Hall Ramlin Sports Complex Aizawl District Wrestling Championship sansom ni puruk honna huna man puina hethui sen Aizawl District Wrestling Association President Pulhan sang chuan infiamna konga mason na theinan sarkar in thito patswati a infiamna konga hlotling tur chuan rihlo laka fihlema poimoti sein taksar enkol uluk a poimoti a manin vong takin state timing thatu ni tura thitop chu atul thu asoi ani Vaireng te a CIJW School da chuan Kargil Vijay Diwas voice of Nipasirin na chu ursun takin an mang hun pol hian program sang bo seine in Vaireng te chunga sipai bang tele Vir Naris sipai boral na puite tan athlona doctor in NTNL ha endik hun bo seine a outreach program man chunjom ni in he hun man puitur hian wing commander rin sang officer in charge ECHS polyclinic Aizawl chu somani he huna hian kholena som Commandant CIJW School Major General Kulbir Singh chuan thu sein kal khomten hena Kargil war chungchang te sein Virnaris te thil pe ka hlan bokani Kargil Vijay Diwas a hian CIJW School a sipai officer tele sipai training mek ten Vijay run of honor chu zingdar ko a Vaireng te helipada tangin CIJWS Commandant in availiama Vaireng te join women playground heng tanin atop an kharani kan correspondent report nga tha ang Kargil Vijay Diwas hi kumsang khat zakwa somkwa pakwa me ni thum achanga July ni somni paruk chung India sipai le Pakistan helhau Jammu and Kashmir Kargil huna inka ana sipai nun na chanta te shadreng nan kumtin July ni somni paruka manchin ani he indawna hian India lamchon Operation Vijay mangin Pakistan helhau chu an ne ani durin 8 sangmoi Akashvani News Vaireng te Kumin thanga chungin India ram hun dang ne rampo na tanga Mizoram lo zin mi sin ko chuang nam to a khojin zinga hian rel manga Mizoram ranut an tamber Mizoram a khojin an pungzela sai rang rel chol mun hon ani nuwa Mizoram a zin an pung sa zola Tourism Department an sin sia danin kumin January atanga May thachungin sai rang rel chol mun lengpui tum mun Vaireng te kang hun le Barabi paltanga Mizoram ranut ILP pe khojin mi sin ko sangre le zanga somser prokan oma rel manga Mizoram ranut an tambera sai rang rel chon munar thang ILP pe chu mi sing di sang thum le jani sum ko paretan omani thanga chunga khojin zong atanga chotin rel manga Mizoram zin hi za zela somni pathum point pakwa pani antlingani thona manga Mizoram azin lengpui thona tum huna LP la mi sin kha sang ni zani somro pani an omboka hei khojin zong atanga chutin za zela som pani point pali pathum ani tourism department sin sia danin rampon mi foreigner Mizoram ronjin hi akum telen an pungzela kumin thanga chunga foreigner khojin mi sang serle zathum somni pani an omto a kumma sa san somni panga January le May chunga foreigner khojin zat nen khai khin chon kumin hian alet ayatamin punga nikum thanga chunga ramdang mi khojin chu mi sang ni le zaret paret ani a sani somni pali thanga chunga khojin chu sang ni le zani somko pani anam bok ani Mizoram Universal Healthcare Scheme Max 2.0 mangin tangka kumkal me ka damlo en kolna tan cheng viable somruk chuang manani to Max website talandanin kumin April atanga July thlengin damlo bil sing hi zani somli pali pek choni to a hemia na poisa pek chu zong chu cheng viable se somruk no somsiri pariat sing ko sangre le zaruk poruk ani Mizoram State Healthcare Society in damlo bil pek chu to dan an talandanin sarkar kumkal mek sangni somni poruk somni pasari a hian April to July sani somni pruk chungin Mizoram sarkar in Max zom tu damdo internet damlo en college so tur tum kuwa pe chuak to a sarkar tangka kumliam ta sani somni panga somni pruk April July sani somni panga chung kham
max zom tu dam do in hena tum som ni paisa pek ani a paisa pek so de chu dam lo si ni sang thum zanga le somruk te en kolen so cheng webel som ni pakwa no somre pakhat singriat sanga le zali som ani Mizoram sarkar le kothran shuai tu ten foreign contribution regulation FCRA dan siam thana tana rodnan siam te central sarkar na pomlo ni chon lok sabha MP in he dan siam thana turi parliament na ado dal don zirtamni khan chief minister pul doma chon kor tha khuwa he thui sein ko sang sang shuai tu tenen FCRA chungchang ain ron khom na an thuk na le sarkar le puin he dan siam thana tum dan an dulo te an thlen thu sein he hi pomani lo chuam he dan siam thana tura rodna parliament na soi ho ani huna Mizoram Lok Sabha MP Purisat Van Mangai chuan ado dal do na ti a zirtom zang khan ZPM party thune tu sang chon hemi chungchang hi angai to a chu Mizo zui chuan Chief Minister Chenena Chief Minister Hovin Council of Churches in Mizoram le Mizoram Kothran Shuai tu committee chuan an soi ho le boka heta kal khom ten dan sem tha tura duan tu na bil ang hi pom thei lowa an nga ya ti danglam rod na hi memorandum mangin sarkarin no bot se Chief Minister and Home Minister hena appointment no boi se MKC le CCM shuai tu tenen Delhi memorandum thelu ni se ti in anrel ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga pon ani a voin chunu dan hi le chan via chanchin thar hi pon ani ang Mizoram ma Bangladesh ral tlante biometric enrollment zo felani to line Myanmar ral tlante biometric enrollment ti na chuan July thabula tang khan ma son lo Home Department ranga thana danin Bangladesh atanga Mizoram ral tlan sangkhat zaruk somsari pakwate mit no tele ku thalak na hi July thabul khan zo felani a Ahmalama Serchip district om mi zani somthum panga lungle district om mi somsari parugle aizol district om mi pasari te biometric data chula khom zo vek ani to ani Bangladesh ral tlan tamna berlong ta district mi sangkha zathum somruk pakhate biometric data ero chu lakzo ani loklova July thabula khan zo fel ani Myanmar ral tlante biometric enrollment ti na atlori chan hi electoral row special intensive revision kalpini wanga district sang official ten boy wang ani anrin thu Home Department chuan an soya tundin mun tharbera district pasari aizol champhai lunglei si ha mamit khozol asai tual te chuan anzo fel vek to a district pali in anla zolova ral tan omek chin si zat singni sangkwa janga somsiri pasiri jinga singni sangkwa zani somle pare te biometric data chulak zo to ani a zo to chin hi za zero som corporate point pare pakoni in Home Department chuan chin si a Ministry of Home Affairs thu anga nikom July thato patang he nai tho tan ani a tung ta chung hian zo fel man ani don le don lo hriat alani lo ani Prime Minister Narendra Modi chuan exam dan kalphung CM Thatur high level task force din ni thu puang video manga thu cha thedara na thu sem pomodi chuan technology lama mithiam nandan nilekani chuan he committee hi a hodon ati a he task force en exam kalphung ti changdan turte an ngai tu anga anro manna thelu azirin sarkar chuan exam dan kalphung rin tak tak asiam don ani ati हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा Glasgow ko puya Commonwealth Games sang samni progne me ka me cheri chochak Mirabai Chanu chon India tan gold medal ma se bernimin khana la a Manipur nula Mirabai Chanu hen ke samle paret huang in elna record thar semin ke za sam ko rit a choya kumsan som paret le san samni pania Commonwealth Games hen gold medal alola to bokani Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi te chuan Mirabai Chanu lompui thuan soi ani India hen medal laktama palina ni mekin gold pakhat silver panhile bronze pakhat ala to ani Mizoram Football Association MFA in India Independence Day den sena bo 13 I-Day football tournament sani somni production voin katangin khel chanani ang in elnahi RG Stadium nei ni dona team sompani ani nan dona Mizoram Premier League team pariat Aizawl District Football Association First Division team pani le State Pona Trangin team pani Gangam SC Churachampur Lamka le RFYC Mumbai te antel donani match masber hit of madar som bakhata chan mare le din 13 khel dona chonhulama sai khama kon Mizoram Police ten an khel vele bokang chanchin thar serti topna na tlang pui
Environment, Forest and Climate Change Minister Pulsan Sanga Mizo Thalai te infiamna manson the nan bana kai noya infiamna konga masona tur sang tan sum dani ati kumin thanga chungin India ram hun dang le rampo na tanga Mizoram lo zin mi sin ko chuang anam to a kolzen jing a hinrel manga Mizoram ranut an tamber Prime Minister Narendra Modi chon exam dan kalphung sem turin high level task force din to soi Glasgow Khopuya Commonwealth Games Sons of the Brook ne meka mechen Richoy Chak Mirabai Chanu chuan India tan gold medal masaber nimin khana la chu ti zong chu chin thar kan pon thei chu ani